Abana abo asoka ubone sawa kati olwembeera eriwo eya covid landlord yali atubana kwa mu mwezi kutya mulala embeera eno yagwawo zeni musala avuga pichipichi zira buyambi bwona kati complain ya idaya tukoba tufune ku sente ku myezi gy'abaana tumufune ku sente anyezi kitya era nga yayegana kye yamani emyezi 3 zene emyezi 3 jembe ndi kunonya akasente akonsoka ngoleki muweko luberwa lero nicha maita tegezeibwa tukatenduka n'abaana batenduike tuwulye mutu kutola ku mabati mutu atali kwamba itimuidi tira okusomozebwa kwenda ebitamu kuda kubambula mabati nga tegezeibwa kuba enumba amaze ku emyaka egisobe ena olukukitegeera ayo mutu wavuvu naide n'abambula kwa mabati olwembeere n'eriwo eya covid so ndi kwenda abana mateeka batuyambe kumbe kusomozebwa kuno kwendi musawa dino banambe bona banamba bazira kisa banambe buli omu alina kalinako anamba nsuulire nsobola okusasula landlord enumba amfunire n'obuyambi obw'abaana kubanga ayikunko bangolole n'abaana abandi bazirawo mbakubye mujeni banemu bano bagire bonka babiri bonka bali kutukoba mugolole tuzira sente ni transport apakira bana abaana muzira omusada ye bamuzala TDO nandi bayenko banti ngema abaana n'abatwala ayi TDO ewa ife waleeyi akikoze kulwe kuba yalakobye ati kwa balina baluwa ya president emulobera ebasasulira enumba amala kugireta meya amuwa olukusobola okutola kwa mabati byesawo TDO wendi kwenda okuyambibwa obuyambi bwange wendi kusabibwa obuyambi bwange era nga wali nzimba nzewenja kusula n'abaana wala kati chovuwa nkonye ndikwenda abamateeka batuyambeku ne government walala batuyambeku landlord yaba yatoba n'emitwalo 2 ayitwa n'emitwalo 27 wona aya bali kwenda ku mitwalo 12 ekyo ne kigambo kye twasemba kwogera nakyo naide tube tuli kunonya mukaseera kano tumuweeku kabiri ejo okubambula kwa mabati wondi tidi javuire tidi buzo bwalina bojendi ogera ku kitundu kino ekyange naddala ekyankono ziri ndi kunigirizibwa olw'embeera y'abataka baife tibakola embeera iriwo ya covid-19 eno bakola mu bugubi abandi tibakola ate enumba diri kutambula emyezi ate nga bandi bakagira ku mbeera ya muzeebe yagandi abantu babaleke aye bali kubaleka enfuna ebwentono nimwene enumba kwalingirire so twafunanga obuzibu mu kitundu era olwaleero omutyamyo wange beeta Faizo Gabuzi ava kukerebwa kuncho nga katenduka bamutolera kwa mabati landlord nga mwene numbe nageza kukogera kunaiti abantu bano kendeza ku embeera eriwo abantu tibali mu mbeera nnungi ogemerere yasala wati benze nja kutola ku mabati kandi beyitekalizirawo eritola kwa mabati ate olina okwidayo tubitubone nga tubona abantu bano gavumenti twongere mu kunsako olw'ebizibu bye tusaafalinga nabyo obungi kuba abantu bano bawangala ino niife ate nga buli kizibu baidinga ero sine erina okola ki okukimalira so tusaba palamenti etyame etulinge ku nti twena aba LC1 tulina obwetaavu bungi kuba abantu bano betusubmitinga wansi bangi ino buli kizibu balumukira nga ife twena tulinga olukala voluntary work twenona bwenona so tusaba gavumenti wamu ne President Museveni atwala amaloboozi gano gabe makulu tuyambe ngero sibwe badidi nga diriwo era diri under government dona difune salary entufutufu wakiri obukairo obusatu owa obugani bwe mukiyamba buli muntu aidi okusiza mu kwetaba kuba tubana abantu olati azala asula
ola ati okulya kulina obaako bakusuulire baana musaada amulumuliddeku bano balwana twaba n'ebizibu bingi ina obuyambi yenayena era abaniina biswa tubasaba muyambe embeera kubanga mu idyero si wano ife tuzirayinka mwinene nga imwe eyo waigulu muyambe abantu bano famire eno teri bulungi era batuyambe baide tuboneke ndi tuyamba abaana ni famire kuba ezira sente balandirodi babe n'ekivunika n'omutima ogusaasira abapangisa mu kiseera nga kino bona balingemu mupangisa oyo abaire nga amusasula bulungi einuma eno oyo aba alingemu akati babaire ansasulayo olw'embeera nemugemyeku eriyo bana abaire bakolayo ngera balina obulumi okusasula abo nze nibendi kusaba nti naawe babe bakole ki balingemu kubabe n'ekyokubakolera aye ndi kusaba baba nimwe ab'obuyinza bekigemaku n'abaniina biswa batuyambe batwiruukirire embeera ya covid-19 nali ntundatundanga kuko obuntuntu aye olw'embeera ngaibye batugemera ala ati mulekere okutambula obusente bwe nalina bonabulya bwagaawo saawa eno nzira sente nediri kutandika kapito nzira nidemuwaako obuwedde nzira musaada yanumuka ku tindi yaali abantu tuli kusaba baba mukama waife amale gatulekulamuku nga ife abengo yamale gatwogererayoku atusaasire tukole tuve mu mbeera eno abaana bali kwiba abaana bali kutagana obwavu buli kweyongera bweyongere abaana baife tibakaterera n'abakazi bali kubalumukako olw'embeera eriwo amale gaigula mbeera singa omwana oyo akola tibandi tusena kumutwala ku mabaati aye mwana avuga piki wa boda boda nero de balobera tobonanga ekikola ekyo yakoze ekibiina okumutwala kwa mabaati ekikolwa ekyo kyogerako nga kikyamu nnyo ku bisala bya covid okusinziira pulezidenti Museveni yayogerako ate abantu balina mirimu gye bakola ate omusajja muvuzi wa boda talina buyambi bwonna kati awo tetumanyi kiri kitya awo baisime bayinza kuyambibwa Jangu kazi eso Get naye wena. Ya lo karibu. Ako kwenza kwa hizi kosa. Oh. Yo na yo na.
Tedeko. Hadi ekifaananyi ekiriwo Madam Chairman.